itu women case ahin ben akiro pipajero nalitum makcop hadeng ben apor pi ben adakan ke bang apot lasi nilitum pini bangso press meet yang lama ke lahelo nilitum apransi ke nilitum sir Dr. Tulira Rongham CM sir pasin nilitum kacoro kangtung nilitum women case hoi ben ate alang inon het arisi kidamjang Karbi language matela Karbi alam kutha alang li kado kawe appointment di bang kharo ke thomra thongke banar kep san alang li appointment ki la sam kutha sene tung ge choro tung kang tung athima alang li basam mi sen pen Karbi khai phan ka chima tha ben basam Karbi language paprang nang ji mat Karbi alam pati thang nang ji pi alang jing hon chenam bola bangsa kutha alang li la basam ki mi sen aside ding bola pot ni tu women case hoi pen aprang si choro pa diriglo la pen adun cho bangki hokli tum Karbi ang long ki non am sami tum Karbi long bangki pachit pilo la ani tum pachit thang ki da son la miramai festival la halang ke dolo sitami tum non la ditu bazar mi long ba along ti tum hithi barwa long abangki tum signboard amo khabang kismana dima bang la pen ki la border mo khalong sami tum Karbi long ben ka kon bi la son tum thek kon long tum man kita malong an sami tum survey po la pulang po di la sil tum man women case even ki claim di ma ini ki hang ma tani tum la bang so Karbi long ka pachit thang di ma Karbi bi thang long ki pa bi bi dia pachit tum bor i kon ji ku si tum si kon lo la si la border long sami la son si thek long welcome to Karbi long si tum thek long si tami la dak lam dam ku dak te English alam pen ta tok nangji kala so phit aku Karbi long pen ta bidun ko lo tan te tum bahera ben ke ba muni tum nakhi tu nang ke lang tum same Karbi long ta thek long ko la pen English alam pen ta thek long ko la lo tan te tum Karbi long pen ta kisman nang thek kon long ko tum chi thang kon ko la ta so nang thap lo pen program long same long hok la person festival long konon ba kunani program same in out so doctor kasi lahat ko lang tay tum Karbi long sa ko bi kon ko so te me part ko ni kado kabe council kachari tum has same ka chuni ri la hello at heli tum Karbi long ta pachi thang ko lang te ka break pen ke bang arong ka break pen bahera pen ke bang tum same chini kon ko je Karbi long te ke person hello ko ba ki kasi lalo sa Francis ki churo ro sir kan museum sir kan same ka tan ba tu la song tha san te press same e ji barba lo same la dokan lo ta me kan ni salam pen ta ko la sala so phi ko ta Karbi long translate pen ta ko lo tan te tum Karbi long ta chi thang kan ke joy ke ko se ni tum women case in bed matha ko la number si bangke la si number he dia point bangke la lo ni tum kening ji dam kang chung ma te kening ji dam ji alam kening ma kha chi sik la hello non terrorist side adalah Dr. Mumin Alangi Putha Alangi la sonsi Alangi speaker lo Alangi deputy speaker lo Alangi Assam along legislative along lasi Alangi hada Karbi ang lawa main si halada dudun set ng sala isya power mati isya arte dupen kiklema bang tung sa kono na bangki itu Karbi ang long kana bangki article 244 ege nang ni la son ka ning jeda magani tum sami ini du big na penke ini king sam sik la person ka ning jeda kila si alam ni kupi ka matha sa son ka ning zema la si tum ke la bang so question ban le sar an sami alang ni politician ko te tum ka chwa khat alang tum khan khan si tum mangi Karbi ang long aphat ki mi sen akam ang len mi po mati it ma ke mang la hem breaker la bang so kam ban chara bidun ko bili ni ke he be salam tum khan sa chwa khala te bon sita no na ba ka person si Dr. Mumina bangke la person se hem prega bangke nang ni phi ale article 448 la bangke phi ka chi do so lo sini jerong la sila bangke ni tum tame sar patla ya kar jukang tum ngal hello nang ko pi se la person ka ni nang ji ma a che Karbi ang long ka nang ji la hello hem preg asong tin konon a political tin na tum sami hem preg a men sa na arjam la sila bangso hem preg a men se lang ni ta Karbi ang long men sa na mili lang ta tu lo ba no sa na lang ta claim bomb dan dia lang kala hala mat hapa mes ninje ninje palola si il tum WPSA hin begalam hastame sar numin hastame condemn la hello ni ni benangke sino itu presiden ninje tangso la deputy speaker la some legislative assembly la Dr. Mr. Numol Mumin alam ninje mane development project kan nang pitan lo some government kan getan di kopi positive 44 ikinang lang aku tu 44 ikinang kita pati lah nanti pitan mo ka ke
ciru ya ko ili karbi ang long han ke loss ko okay lagi tum inglong so ma kene karbi di masa ko kan pe kapra inglong so tum do nang tribal do lahai tum han ke lang rem son do athema alang deputy speaker man se baki alang 244 ilong kupia provision to kupia power do man ke alang ka chini ko athema lada ke non itum schedule area ko schedule kupi se power do man hala answer se article 244 ilong gitu lah athema kan take legislative punon judiciary punon executive punon la financial punon ako law and order punon lahai power ta itum hanang iat ko itu mane uthe asama government asama state pen break ta ani kanila tame asama lo ta state lo mane state ar lo state pula sonsi itum hanang pidot ko lahai power ta mane itum chilong la ko non ke pidot asam government itum han lahai project nam pipila pilo project amen pen lahai ke itum han mane son lo pe pateng nam givi ya son mane so pateng han ke lang rock mane ke pinchong son si mane lang tu nam givi la ko lahai mane ke patlang ni pham mane negi hon pon lo jo ke patlang man jo nda lahai project amen pen pilo la dak contractor pula ang tam pen se bang khala state minister bang so state minister tung si bang ko contractor tung da alang tu namuni nang si inge lahai project apoi sa fan apoi sa ke pilo alang tung si pon lap lap la dak lahai development ko amen ko development ang kam ke to claim ko anta ko an se development ke thek long to war non hala di fu ben hala lam ding to war la dak 104 crore ko an ne project lo la no anta la so to war tang de la angke non hala medical college ko halang pilo university halang pilo to la hai jong to medical college on ta ko an se facility ke melo aja ha department on ke doctor indu ta bahimi beji ako department ho equipments ko hai ta abe pin la pen do wai hai ta mane ason do pik mane eson ta long le do wai ki long le ason do pik de medical college ko la dak do wai hai pen cheng lo doctor ko non ha ko la kene ke pilo ne medical equipments ko hai la hai ta mane pura complete mane available na ko hada medical college set ta la hai ke ko pilo la hai fan ko sa ke mane chu et ko lo la so ko si mane ko son lo la hai available facility hai ta mane pura available ka bidelo la se mane doctor momin ki ninje development na pipik lo state government pen ko ki ninje ako tu article 44A na pilo pula te la hai ke chiru ila ko lo speaking ke alang ki ninje chok chepik la se kaprega organization tu mane students organization lo social organization la hai tum same alang han public apology chipinani pulo la sini tum same hala kaprek kemason si ni tum da alang tu mateng lo mane public apology chipinani alang athema alang joint statement ki fi la ke mane anti tribal pinalo mane anti tribal lo ane anti 244A pinalo athema itum tribal lo tum ke ha kenelo itum aprang undivided Assam kenelo Meghalaya atung state kilong separate state kilong mane itum han option na pilo karbi ang open di mahasau tum han Assam lo si dodunji ma Meghalaya lo si dodunji ma ko lapen Assam government tum ke mane nang tum han article 244A nang piko lahai power lo ko nan itum han mane lamchak nang GPC itum han mane Assam lo nang pape dodun lo lapen Meghalaya lo si tami dodun de der ante no la so kenelo la ke ha 1972 ning kan Meghalaya tum state ke lo lapen hula so pen ni tum han autonomous state nang piko pen nang pipe de la join si ko ano ne ibin arleng tum lo di masa tum lo ano ne la so article 244 implement nang jing ko join ne ke chedan ko ano ne receive wrong ranks ta me chedan inang lo ko ba ko an tharo tum lo ne France ta me dam nang lo lapen ahem tun ko ano ne tum ko non ko aso ko no apena no se me alang tum apran year nang lo dam nang tang te la hai tum apran di dam nang ko non la ana muni tum ke chesong tang le ke non la an genetic color nang ne lo pura tum han article 244A nang pidat tang ne lo ante ko pipo sino anda nang piperek lo ake election apor lo ulote ke article 244A nang pipo ko politics se pathu ike ni kumat titi la se bangjo ka song tame la article 244A bang politics pathu I era manela nang ki implement I serak je phanse ni tum chuning rilo ini